الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه an Ummi Gais bin Mihsan, saking Ummi Gais binti Mihsan. Wa kanat lan ono sapa Ummi Gais iku minal muhajirati, saking golongane wong wadon kang melu hijrah. Al awwali kang awal, allati bay'na kang bai'at sapa se alladzi bay'ana kang bai'at utawa kang janji sapa se Ummi Gais Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bai'at nopo? Bai'at ndak balik maning nang agamane, bai'at ndak kate menapa niku ngamek hartane wong liya, bai'at kate ngrumat anake lan sak piturute. Jadi beda istilah bai'at deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi monreng bini sa bai'at aneka ngangkui kain teku bi Kanjeng Nabi, ben kain sesitu ngeteku bi orang bini bai'at ke Kanjeng Nabi. Ajenci tak beli apa oleh ke zaman jahiliyah. Beda istilahnya mana bai'atur ridwan. Para sahabat sa bai'at ke Kanjeng Nabi kocak bai'atur ridwan. Nah, banyak dalam Al-Quran masalah bai'at nikah. Timun mangken pada sumpah sejati dekara organisasi pembaiatan nikah. Ajenci tak matekno orang, ya ajenci tak apae sing apae sezaman jahiliyah. Nika janjine para sahabiyah orang bini senoro abaiat ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa nih ayat baiat dalam Al-Qur'an, ayatul ridwan nih. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala narangaki tentang pembaiatan para sahabat nikah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Yang dalam Al-Quran Allah Ta'ala betul-betul ridho deka para sahabat senoro abai'at deka Gusti Kanjeng Nabi. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Benar-benar Allah telah meridhoi anil mu'minin, daripada orang-orang yang beriman, id yubayi'unaka, ketika mereka berbaiat kepadamu pasera Gusti Kanjeng Nabi tahta syajarati, bebenah kahajuan. Karena pada sebagian orang-orang munafik si abelot dari Kanjeng Nabi, si berpaling dari Gusti Kanjeng Nabi, tadi masuk Islam benar karena apa? Karena terus nyelamatakin aben. Tetapi hakikatnya nyeleweng dari Kanjeng Nabi, tak torok deka perintah Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya pada pembaiatan nikah, baiatur ridwan. Lah orang-orang se ridhain tineng Gusti Allah nikah
Mungkin orang se atorok dengan kanjeng Nabi istilah badannya mana bai'atur ridwan. Paham iki? Nah, jadi neng dalam organisasi kita ada pembaiatan nih kepada kia, baiat, sumpah setia dekah, napa? Dek organisasi baiat. Taib. Lah Ummi Gais binti Mihsan ini termasuk ke sahabiyah minal muhajirat angkatan pertama. Saya baiat langsung dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andi tretan lakeknya mana Ukasyah bin Mihsan. Wahya utawi si Ummi Gais iku ukhtu Ukasyah bin Mihsan dulur wadone Ukasyah bin Mihsan. Akhbarat paring kabar sapa akhbarat hu paring kabar sapa Ummi Gaisin binti Mihsan hu ing Abidillah bin Abdullah karena nikah saya nyeritakake Abidillah. Haddatsana Musaddad wa Muhammad bin Yahya qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Ubaidillah min saking Abid an Ubaidillah bin Abdillah. Jadi saya nyeritakake ki nikah Ubaidillah bin Abdillah nyeritakake Ummi Gais. Ummi Gais ini kasih langsung napa nyaman gelak amatul ke Gusti Kanjeng. Nah ini kaki dalam pembahasan tentang kajugahru nih kak. Kajugahru somet aneka kan kajugahru nika kering proses abid makanya larang. Nah sedangkan kajugahru tibi ini kayak bagi bada untuk wewangian bada untuk obat-obatan. Nah, nikah adalah kayu termahal nikah. Bahkan kaju nikah beda meyakini kaju dari swarga. Oh nikah luar biasa nikah manfaat. Makanya bahas tentang kayu gahru nikah. Nah, taib. Jadi bene bareng anyaran istilah mun cara mangken lebih modern herbal. Nah, herbal ya. Herbalik. Jadi menggunakan rerumputan atau tumbuh-tumbuhan, nah, dedaunan, aneka eracik pas dadi napa herbal. Lain bi helme melbu kabeh helbe. Nikahnya mana sera Ubaidillah bin Abdillah. Akhbarat kang nyeritaaken sapa Ummi Gaisin binti Mihsan hu ing Ubaidillah bin Abdillah. Innaha sak temene Ummi Gaisin atat iku teko sowan ajabis sapa Ummi Gaisin binti Mihsan sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin kelawan gawa anak laha kang kaduwe Ummi Gaisin binti Mihsan. Qad allaqat kang teman-teman napa niku napa bahasa mun can Madura nyetok cetok. Apa jawaban nyetok aja? Ada aja. Nyetuk. Napa nggih wis bimaknal murad nyetok deh mare lebih gampang. Ngelebokno driji nang gorokan niku lho jenenge allaqat. Ngelebokno driji nang gorokan sampai seneka. Apa jawaban ya? Apa bir? Wak riko Jawa legok apa? Bagian tak tangkil kon deh, jerabatan kon deh jadi ya. Aja cek bener yang lego. Tak tangkil jerabatan kon. Is pokoknya niku napa ngelebokno driji nang gene gorokan. Ya dicetok iku wisan, nyetokno tangan nang gene gorokane cetok. Kita sekabin nyetok coba bade nyetok. Aduh me pas dem. Nyetok. Jadi
nyetok gorokan, maknane allaqat alaihi utawa napa nek cara bahasa mirip ambek melotot. Melotot niku lak mendeli, melotot utawa nyetok niku mang. Tapi cek nek ndak padha ambek melotot mendeli. Ya ngelebokno driji nang gorokan, garis miring napa? Nyetok. Qad allaqat kang teman-teman nyetok utawa melotot sapa si Ummi Gaisin alaihi ing atasi ibnin. Napa kok dicetok, kok dipelototi? Minal udhrati mergo saking loro amandel gorokan. Nika obetan nika. Ipola bade sesake tenggorokan, bade sesake amandel. Nika bisa ya malaki nika. Cuma ki repot kajugaruna nika saya tak bisa. Saya lamun bade jauh Kalimantan sebanyak nika. Nah, faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, ittaqu wedya sira Allah ing Gusti Allah alama ing atasi apa tadgharuna kang ngene ku kang nyetok niku mang kang melototi sapa sira auladakum ing pira-pira anak sira kabeh bihadhil aghla bihadhil a'laqi kelawan ikilah nyetok, kelawan ikilah melotot. Tegese perbuatan sing koyok ngono iku muklimah li auladikum, iki menyakitkan nanggene anak-anakmu. Aja mbok cetok ngono, aja mbok pelototi ngono anakmu lek lara gorokan niku, moro-moro dilebokno drijine sampai ya mun tepelang. Cetok tepelang, masih cetok mun tepelang tak kening tak keren tambah nyelet. Tambah nyelet. Mun rengko namun mun tepelang, mun pacet tepelang di napa? Duri napa ngakan nase apa bunter tak usah kae langsung gelunyo. Nggih mun tepelang mun sakit gorokan karena tepelangan nika saya sakit napanya mana gorokan kala al-udhrah nika adalah amandel nika. Sebeda idelem rajuh bodo mentol lah senika. Aja deh jangan Kanjeng Nabi. Aja termasuk muklimah dia. Aja nyakein dia. Ailam taghmizanna huluqa auladikum. Ojo ngelebokno driji nang anak-anakmu aila tadghuruna niku lho tegese ojo ngelebokno driji nang ngene gorokane anak-anakmu kelawan cara akhlak iki utawa kelawan cara taklik niku di napa dilebokno drijine nang kene gorokane. Aja iku loro iku ngono iku. Ndak tambah waras tambah loro engko anakmu. Dawuh Kanjeng Nabi, alaikum netepono sapa sira bihadzal ud kelawan ikilah kayu garis miring kayu gahru al-hindi kang bangsa India. Ya apa carane? Pola bener carane kan pada ngiki napa kok dianjurno lek duwe penyakit gorokan ngene ku amandel kok dikongkon mengkonsumsi ud. Nah niki nama lain dari gahru. Krana jenenge gahru niki akeh ana sing napa jenenge ud, nama lain daripada gahru nika bada al-kistu bari kane terangake kistu nika wa alaikum bil kusti atau kusti bada setok bada set napanya mana bada sekah bada ta kusti bada al-kust al-kusti bacana al-kust bada se qaf sin ta kusti. Bari ini kalau keterangan bari la tu'adzibu sibyanakum bil ghamri minal udrati wa alaikum bil kusti. Nah, kusti ini pada bareng ud. Nama lain dari gahru beda sing ngocah ud. Jadi kayu al-hindi, al-udil hindi, kayu kang bangsa India.
baju netok je larang lecek ring India bagian kucu-kucu tahe. Jadi al-qistu ono maning an-nujuj, nama lain dari aud an-nujuj. Al-qistu an-nujuj. Al-qistu maknanya apa ada? Kayu gahru. Al-aud kayu gahru. An-nujuj gahru nama lain. Nah, gahru neka sejenis kayu yang beraroma yang memiliki wangi khas tersendiri sebagai wewangian, bahkan digunakan untuk terapi karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Wah, dia minyak dia gahru gini sini kene para duratos apa 200.000 gahru serajaan boleh 300 kula mon boleh 450 gahru. Jadi orang apa aja ngepengkiran roh khusyuk bismillahirrahmanirrahim senang jak ngampung meleh mun mahalul qiyam ri menyak mun menyak nyong jak begil kepeleng ngendeng sa dengan mahalul qiyam bene tambah khusyuk kepelengan sepan se beki menyak nyong menyak reng mate doh lah tambah betok kapi jak maksa mula beda se megi minyak ni ke sampean mun minyak sampean bagus tak apa-apa mahlul qiyam sallallahu alaihi Muhammad ya nabi salam leng pian keliling beri tanang orang je minyak cara minyak mun beri minyak cara senikah benebi kirikin ria benebi apa ya tasah senikah tanang sunana senikah terima senikah mun tak cocok tak usah kosot neng lah sabe je lah mun tak cocok ke bauna karena beda di antara beda napa jangan kanjeng Nabi salah satu la turad telok perkara saya tak bagi tolak jangan kanjeng Nabi ini ke hadis salah satu di antaranya dari telok perkara tak bagi tolak nikah atib dari remun tak apal hadis pak karo ngaji tok salasun la turaddu telok perkara jak tolak kan kanjeng Nabi. Pertama al-wasaidu bental. Biasanya orang mon walima atau orang set penghormatan bental nih jak tolak. Mon sampian songkan terima bental lah jangkui sabek pengkir. Pun sahabat songkan kula no tahu saya dah iyalah lah tahu. Pon tak pantas nih kak kula ki iya orang ru amul jakin ka enduan isar beri bental tedung repot beri bental ngerok ya ngabedor aja amba apa ngasian hutaling kere dalam budak bental budak cocon budak dalam kena nak kiai ro pak kena nak kiai dalam banyak jen dua buan abem aling kere dalam tedung aduh jatuh nama hamba mo di mana bedor tak tedung punya tak ustad dalam nika punya kiai dalam nika abah kentang nih tedung tak kuat ya payah ya masih payah tedung tojuk kan pendek abah ngerok kentang mak bedor nodus yongku bandingan kok. Jadi mon beda orang beri bental saya tolak jangan kanjeng Nabi. Nomor 2 wadduhnu atau wattibu. Mon beda orang beri minyak terima mon beda orang minyak mahlul qiyam kan punya orang beri minyak terima saya tolak. Ya, saya tolak. Ini kedebun Gusti kanjeng Nabi. Tak bagi tolak. Baik.
Saya terakhir walabanu susu atau minuman. Enom beda kopi mun sampean tanda kopi lihat si kuning tok ke tambah seret wis. Mun sampean lah tanda kopi atau sampean tanda ka manis terima bae. Beda sampean matamoy compono oreng ngesuguin kopi susu beda susu napa sampean tanda terima sekalipun seneket tok. Nah, karena telok neka can Kanjeng Nabi jak tolak mun barang beri bental beda beri minyak beda beri susu terima beri ngakan leteh geteh tore deur ampun kenyang gula abe teh geteh ki orang beri ngakan kenyang le saya lapar sapa cuma sing kok kenyang ki ngene terus hormat aku ngakan wah kok ki buru mar kenyang sareng kok mari ngakan mon gule bahasa saya bahasa negang kok lah kenyang le saya lapar je sapa je pada kenyang masing kok di nasi gi ya cuma sing kok ya masak gi yang di beras gi ya masing kok ti jatuh lah kakan sebenarnya mata kapon lah sesendok du sendok lah patek keletek tore engki cek getena tore na ya Allah kam mama tak luang ya dina boleh kam mama tak luang tore pesae deur angkep compon tibi pun cek kan songkan aurok katambah apa tada ni gede tada dina boleh ke dalam keluar boleh kam tore tak langkong tada bereng le retoria ni kakak Nabi apa sih ada bereng tu rekan banyak lebat ketek Masya Allah ya jadi minyak jadi gahru al-udil hindi napa kok kayu ud niki sing dianjurno Kanjeng Nabi fa inna fihi mongko sak temeniku tetep ing dalem ud al-udil hindi al-hindi kang bangsa India alaikum netepono sapa sira bi hadzal udi kelawan iki kayu garu garis miring al-hindi kang bangsa India al-hindi fa inna fihi mongko karena India ini kekaya dengan rempah-rempah masakan India was luar biasa anona orang India nikah mun urusan senika nikah fa inna fihi mongko iku setengah mongko iku tetep ing dalem ud al hindi sab'ata asfiyatin ono pitu pira-pira tombo adwiyatin napa asfiyatin tegese ai adwiyatin fa inna fihi mongko iku tetep ing dalem al udil hindi sab'ata asfiyatin ono pitu piro-piro tombo adwiyatin tegese tombo dain penyakit dawain obat dain penyakit dawain niku napa tombo makane lek maca mahalul qiyam bener antara dain bi dain marhaban ya khairada mun beni ain marhaban ya khairada selamat datang wahai ratu penyakit bukan jeung Nabi ya ratu penyakit petepa da'in ain mun da'in penyakit apa penyakit dikulli da'in dawaun setiap penyakit beda obat jadi mundawain aneka obat mundain penyakit mundain wong kang dai wong kang ngejak kebagusan jenenge dain dakwah pendakwah dain ya khaira dain marhaban ya khaira da' tetepa aina marhaban ya khaira da' apa mon penyakit mak Kanjeng Nabi ya kraton penyakit bimbian tepak nih antara hamzah bareng ain da'in minha iku setengah saking sab'ata aswiyatin aswiyati adwiyah niki setengah saking pitu zatul jambi utawi wong kang utawa zatul jambi utawi bisa marasaken wong kang loro lambung jambi zatul jambi napa niku bisa marasaken wong kang duwe lara napa lambung yuridu ngarepaken sapa Kanjeng Nabi al kustah lah nek kas al kustah
Ngarepno napa? Karepe nang udil hindi niku sing dikarepaken bi Kanjeng Nabi al-kusta ing kayu garu. Akaf sin ta, yakni al-kusta. Akaf atau ing kayu garu. Nama lain dari ud inggih punika al-kusta. Nama lain dari ud inggih punika al-kusta. Pada maknana. Pada maknana. Nah. Lah ud nika terkenal mulai dari zaman Raja Nabi Sulaiman. Biasa namun abri penghormatan ke raja-raja ning zaman Nabi Sulaiman nika pakai ud, pakai napa gahru, kayu gahru untuk hadiah sebagai penghormatan dek tamu istimewa nika. Ratu Bilqis nggih nika. Setiap berdelegasi utusan negara-negara dek Ratu Bilqis pelemana sangwen kirim salam hadiah dari sengkok beki dek ratu nakake hari kayu garu. Kebai penghormatan. Nika mulai zaman Nabi Sulaiman dah ada kayu tadi abid ponan masana zaman kayu gahru nika pun abid masana. Makin jadi bukhur. Namun saya somat nika jadi bukhur. Somat sunnah nyomat wewangian nika untuk supaya lebih fresh ya. Jangan bau tak nyaman beda napa nyaman beda ubauan sira om nika karena Kanjeng Nabi paling seneng dak bau ro om beda lemak perkara selalu bebi Kanjeng Nabi sisir soroi Kanjeng Nabi mau na perjalanan mesti ngiba soroi. Nomor 2 tusuk gigi. Rasulullah menentara jalanan mesti ngebeh tusuk gigi. Nomor 3 kaca. Mun tak nemu kaca kadang aing sik gawe kaca bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 siwak. Nomor 5 autib minyak wangi. Aneka lemak neka bekebe Kanjeng Nabi dok man kaman. Pasti kebe. Soroi kaca, tusuk gigi, siwak, minyak nyarom. Padahal Kanjeng Nabi walaupun tak minyakan bauna lerok om. Tapi neka nutuaki cek bahwa Kanjeng Nabi neka paling seneng dek bau om seneka. Nah banyak hadis-hadis yang nerangaki tentang al-ud. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidatuna Aisyah qalat kana ahabbat tibi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbat tibi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ud. Jan Siti Aisyah wa kana yatabakharu bihi. Siti Aisyah debu wewangian saya paling kecintai bi Kanjeng Nabi, saya paling lebur bi Kanjeng Nabi al-ud. Wa kana yatabakharu bi, dadi bukhur, dupah. Kanjeng Nabi paling seneng debune Siti Aisyah. Eka riwayat Sayyidatuna Aisyah dalam kitab Akhlakun Nabawi halaman 237. King male oning sampian. Ya walaupun hari aja saja lah tak ada gunanya ning akhir zaman. Lah tak patai para jajo apa lah para jajoan ka obat. Ka otak kajen aja ya. Nabangga Kanjeng Nabi. Mangkan Mbak Abdullah ini selama Odin tak pernah rasa ngontal pil, Pak. Selama Odin Mbak Abdullah ini tak pernah rasa ngontal pil. Walaupun sakit sarah pernah paringi pil tak kesokan beri opo iku pil iku obat teko opo gitu ki pabrik mbak ada bunda iku utek Cino iku tak gelem pola tak kecen aja. Jadi mulai nodik sampai setene tak pernah rasa ngontal pil sekali belas sama sekali. Apa ya lah mempeh jadi mon makin kuliban panjenengan neka darah macara nah
Jadi beda orang bini sahabiahnya mana Ummi Qais binti Mihsan andi anak kening penyakit napa amandel. Cetok. Berulai cetok beda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglo bi Kanjeng Nabi. Ittaqullah ala ma tad'un ala ma tadghuruna auladakum bi hadhil alaq. Cek cetok deh iya anak jadi tambah sakit. Kaki montrongo betena coba nyareh kaju arok sengode atau tangkaya rancaan sebecaro sengoder wa atau dauna arwa petek rebus. Napa nyamana? Kelah herbal nih kemudian bahasa nang semakin enomaki jadi ya karena dalam Ud al-Hindi jadi ya sab'ata asfiyatin bodo petok tampen orang di penyakit lambung tampen orang saya kening penyakit amandel ya jadi ya al-qustah obatan apa al-qustah al-Ud al-Hindi jadi kudu nggak nikah tambenan nikah ki repot cereng tada menekanto sebeda ya mempo sebeda ya jai laos kini ke sebeda mun reng nambah kini ke pono betok jai laos kayak apa laosnya biasa ada Asia tereng kona jai montro nyaman suaranya jai ya mulai tak nyaman masalah kakan bija ini pancen tak nyaman kayak mau nambah itu anjay acem mungkin tabu acem rengkona lambak kan sini ketok pun jay acem laos bodoh pula bintaos ada kapi setia mau lambak namen orang nika jay namen nih namen konyek masa mencelep ke tabu bodoh mas konyek bila kulagi gini siapa dia mas konyek enggak bagian apa mas konyek gitar melodi sama mas konyek ngaraki gini diberi konyek tuh panas lereng kona panas andi anak panas bener ke dokter konyek sahabat ide celep ria beres lebaro kaung goreng kona nih tak susu tak bingung panas ya beri konyek kayak tabu konyek betoan jay pokoknya berarti emang kang kapi ada neng apotik tak paju mon kok ada deh apotik bila ni sobung apotik nih makin karena ponlat sobung herbal nggak nikah obat-obat sederi Kanjeng Nabi nikah akhirnya kipun setuju serba kimia kapi akhir banyak sih gagal ginjal buru penyumbatan nikah akhirnya banyak yang tak sehat dia berkeobat dia obat makanya sedia matumbian kebe tampe afdalud dawa al azal wal hijamah cantuk matu ngenom matu dusendo benare senika aja semua ngak merangak semua kepelangan cantuk nek obat Kanjeng Nabi sehat Pak sehat dadi obat kimia ro tak masuk jero apa sih kebe bodrek misagrib oneng biar apa obat aja dari apa nih pada tak tahu cek bahaya cek tak tahu muntal lemak bodrek cudu bi sprit apa jadi mun beda anak sakit gerungan ki obat ini kakade mun beda Udul Hindi mun tada ki pokok napa sih mecelep nika mun kanto sobung kayu Hindi kaju napa Ud otaba kustoh otaba kusti ini kata ada sobung kelarang regen jadi mulai zaman Nabi Sulaiman sampai zaman Ratu Bilqis aneka ampun lebeda napa gahru larang nikah mun tak salah belum ngatos nikah
senekan jutaan senekan neka bodoh saya 2 juta bodoh 3 juta saya dari Singapura dari ini Arab Saudi apa boleh nah Arab Saudi ini kan istimewa gahru neka bodoh toko khusus bau pun luar biasa minyak gahru buhur gahru kapi nah andi mbian tandi jadi mon malam Jumat somet Pak sampai kamar bebener kasor juga ya alam ora pernah abu kelotok tok tanah baca nelah jago nekuk lelek kau celah baca suasana ora tak nyaman Pak bengki mun reng Arab nih kok mun kau baun gelenon sahabat lem juban apa senika setiga haru nih mun para habaib karo pas nikah buka juban pas nikah bae dalam kemeng sampai kanto hebat kanto anga yang abor mun reng Arab nih tocu jonggur budaya kapi bika juga haru sahabat dalam juban bahkan bade korse khusus kang kuireng bini ane mun kemantan anyar mun ki nyara anyar toju ning nikah someti bukur di bawah apa ya apal palma ya hereng lengol deh celaji lagi masih letandi korse nggak nikah aduh siapa moro tak jebeje manji cok anu cok janji mun engko gua ana mun janji iki tak jaga boleh aduh lah mos oreng sepo ki ngoden matang aja aperek tok ki ngoden mun setite kene janji pokoknya Pak Haji kudu jia soal mun deki tak mesti la ilaha illallah aduh ki cocok Arifin tuh di kamar kan sama Arifin somat gahru ki somat gahru sebelum masuk nih kan cek masuk dulu deh bawa kasor beri gahru somat teh wah yang ngurenyang waji seneng melen nih kan aku banyak gue tak percaya jempian seneng gue nikah lain le hari Kalimantan aneka di Sorbeje hari Kalimantan kita telok le telok lainnya bungkoh beda arang beda doki tambah minyak dulu ki le nih kan lah om pakai cap minyak bi gula minyak gahru nikah ETC mulai sajon room biasa mon hadroba saudan sopu bi maulid habsi nikah ya mon benar ya talkan kok ya mon ban ngaji sok men ya talka ya talka mon benar nyomet iya mon Habib Taufik bon beda acara sampai mobil ini ke beda gahru mon dak kantong e betibi e pergem tanda dak gahru kula mode ken lu to mane somet ku tak soro buang bi tong kata pesen nikah tanda ketangga ru tanda dan guleng betibi sepergem ini kayak pasang seneng dah umroh oman ya seger Pak manto barihuhu zada akluhu orang serok ombauna akal ro cerdas cong orang tor kantoran dong tak umroh om kapi terasenen jade jadi neka herbal neka jadi kening kebai out neka proses abid neka mau neka minyak neka karena neka mengandung mau cara medis apa kulo petak nyatet tak tahu bahasa na gula pokon kaju ut neka bahasa na apalah kaju saya mengandung banyak manfaat kesehatan kangkui nak lambung ki nyari saya ngode benih saya sebenarnya segera dirpahi gigi benih saya ngode rebus mari rebus kelah enom aing gimana kanto kaju salam ile kebaikan dan aja lah darah tinggi kencing manis kaju salam daun kaju salam kan benih kaju salam masuk kita ngerti ya
Kula ngocak kaju salam maksudnya daun aja lah, daun kaju salam aja lah. Pokoknya sampean nyabok 2 gelas selen bedeti segelas. Artinya pecek abi apa sampai kira-kira dadi napa? Segelas eno. Ini bagian ria Saipul kok niku golek salam pun. Salam lek garu gak ono gini, salam. Dadi male semua pente kon. Masalah tak seminggu sebulan sekali ya kan pendem ora ya mulai kan ngerasaki aduh dah tahu le tak ngerasaki ji lah jajal salam tak nomor salam kini ka herbal nih pon namun saya paling utama kini ka udil hindi jangan kanjeng Nabi itu mulai zaman Nabi Sulaiman birato Bilqis nih kalau beda nih ka beda keterangan nih ka tapi beda khusus saya ke biaya gahru kaju na jenis lain saya ke bukhur jenis lain saya ke tupa jenis lain tapi situng kita una nikah tangkai ya saya ngoda ki ada muang nikah pun walaupun tak ada ya nyama ngaji ilmu dia tetap nyama ilmu tadi mak bola cek pugupu cek ngong bingung cek cetok enten mun anak jaga sandi anak kene jaga ki burune kepada kejadian nang kamah anak ngakan rambutan kene ngelunyuk rambutannya sampai tak ngene nyabe sampai mate tapi leden bi rambutan nika nah jaga nah nika termasuk berkaitan kelaban tenggorokan dadi mun penyakit gerungan tak ning ngelunyuk mun candreng kona apa lembe tak ning ngelunyuk nih kancengen apa obatnya kemancengan remem ya obat rengkoner ya mulai tak neng ngelunyo ngalak canteng beri kemancingan mon ngalak sorong ngalak di budi cak tole dek cibun bah yeno cudong gua obat apa kemancingan je polan kancengan sorong enom kemancingan sorong beka kemancingan pas enom ay ngeberesong goreng kon aja cak gula ki notot kancengan ya bener kancengan umon mangken langsung spesialis tenggorokan entar ke dokter tak ning nglunyuk dok sakit can mon dulung rong nangis sedok mendeng kon aja tak gopo le mege kemancingan le no maki ada ngetoros ngakan nabi gandu pereng mareng kon masyaallah cek barokah nongku iki can beri cereng tapak nyari celat dong bere seria tapak bere nyari celat dong lokah labu nyari gemet ini gemetnya gemet dulu din weng ro etal pe aki beres pak ada obat merah lembe enggak gula gemet ya senikah mungkin pun tak pati beda jadi mundi anak se sakit napa cek moro cetok yo obat tibi khususnya berkaitan kelaban tenggorokan nikah. Nah, konsultasi mon bisa sih pahala tanda sekali ke dokter rombongan ki selama ki bisa ya taseh aneka ki sakit panas bereng murus nah beserta aja konyek rengkon aneka murus konyek nah ki panas konyek lah konyek boleh sampai ide ini subhanallah barokah rengkon aneka ki barokah karena torok ke kanjeng Nabi herbal menjara mungkin tak paju herbal nih kemungkin ya wallahu alam karena apa letak menarik sing ke penyakit nih macam-macam kita beda penyakit lebih beda obat temun setia penyakit kita beda obat lebih beda saking 2000-an penyakit kita yang lambat sobong napa karo obat situng mempeh cek gula mari ketemu ya noreng ngunceng gula acaran bila deki ngonceng para maghrib wah orang kecamatan Nguling oke pon peleman empian enten kula tak peleman kula yai kula empon peleman mun can kula king kijak kebeter enten kula kebeter pokon kula norak sampian tak gelem merian neser gelem merian ba ya bene berak bene kan cek reng nyaman ba ru keburu ke antara kasa kan kula ki antara dukenengan deki terakhir ke sampian peleman pian pon cek kebeter ngonceng kiai dari Probolinggo ziarah wali limo setruk can tepak ziarah wali limo ini kak ngamar neng rumah sakit akhirnya bingung kecompo engki pun saya gula tak nyenganyi
Yang ceng merak maghrib Aisyah. Lebet telepon gelem kula. Dan letak niat apa lah niat mabunga orang. Seneka. Korpa ungguan temune mare nelpon pasti temu orang. Wah jauh ke Bantur ke Malang Selatan. Temu ke masih nelpon. Ya mulai beri aja engkau. Mulai seneka. Ampun norok kula. Hutala kayak gigi. Ajalnya kayak gigi. Obat napa mbiyen sejudu kula tak toman obat-obatan. Mimpe lu nyari mimpe kula. Ki badan almarhum pasal. Selamat ning masal nih kepada. Siapa jong ngegus ta jong benih tamu ya kayak gigi ngedudu. Ampun dalam motor. Aduh, kok dulu gelak jak norok kok jan kok. Mengapa? Ki mimpe dia. Obat rengkona Mbak Abdullah ini kan membet sobung boleh tak toman ngontal obat nih kan membet do makin sobung membet nih kan gini sobung beda bungkana membet jarang lah sekalornya apa pada bi membet ah hah poek sar pokok sobung mun bilang kana kene bolan tak lemanu yen umi sekalor ji ya beres lele tak kira nangis tako ngenom paek boleh. Masya Allah rengkona ngaingan zaman kona ini ke zaman Kanjeng Nabi ini kalau beda kanak kene sakit tenggorokan amandel pasti suruh beri napa al-ud udil hindi termuka titil ilmu semanfaat jadi cecel nih sekolah abali nak kena kona boleh pak nah anak ni malah tak kena kimia ni jai napa marjeneka konye jeneka kule bila ne cekoki sarang umi neka mulai sakit cekoke sareng umine cekoke konyik niki sareng reng sepo si obat rengkono tambah banyak muzayana mbah colok kulit etam paken capir berapa kali oke mbah ini kok kereng mbah umine kebanyak muzayana pengocok capit apa kaki kecolok kula pola na pesoan kula tak pesoan kula ngocak rek kere sopo ngomong rek kere iku langsung ngikut kaki ngocek molek gula tak notot ke nikah gula saya nyanyi beri cenge nikah akhirnya kayak masyhud almarhum amin ini katanya ke gula ping piro sampean di kei sambel lambene napa yanuin buja cap bibimba nikah colok nikah waduh mboten ketemu pingi pun tuwuk balak-balik ku tak canami ancen ngono kabeh anake abah ku kabeh dikai beri cenge aja ke fase jan mun ta maca fase kok selamat sampean dikai mbak jangan tak fase ngono sampean maca kok selamat jan kula apa olil muhib lil mesumi kok jan apa ke ono uya lombok cedak tuman kok jan mau ngocek kaki mbak nyonya tanpa kaki kecolok kula bongki nangis kula Pak cereng tapi sabak kejolo dina me ape sowan boleh huta janami male fase colon jan alhamdulillah nyaman me jana semua cecelanan ambian ampe sowan beri bu ce buja capi setia lebih sano beri remason bae male kan panas ki ya ini kerengkon baca Pak Barokah baca rengkon nama sodet mandet jerengking lah barokan nani kesiraja makin tak pate bertaja ke barokah sampean tak bate dak barokah tak bate parjaje lah banyak yang tak percaya ke barokah engki akhirnya ki ongkuan akhir apa yarfa'ullahu min kasbihim al barokah kalak bi Gusti Allah ning akhir zaman nikah barokah dari lakuna tak barokah cakang keng punya utang yang kak barokah nih bi Gusti Allah saya kebeteraki boleh wa yakhruju minad dunya bighairi iman keluar dari dunia tak ngeba apa sebabnya buruh dari ulama catnya cat para ulama tanda dengan para alim ulama yusallituhumullahu sultanan jair beri pemimpin selacot terjadi ada pemimpin pro rakyat jade lah bede rang-rang mun bede pecat rata-rata iya lah bagian ada si bener nomor 2 yarfa'ullahu min kasbihimul barakah yang kak barakah bi Gusti Allah
Lah kon ampun 24 jam tak buambu. Kini tak padeng Pak apa tak kelar nyangkol lima tadaan sangkolan saya. Sekebetir ya keluar dari dunia tak ngibai iman. Kenapa? Karena buruh dari ulama. Yafirruna minal ulama. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Buruh dari ulama. Artinya buruh lah tanda ke ulama. Bahkan salah tanda kicat nyacat ki ngocai. Naudzu terpada selamat kapi. Nggih. Nah, nika cek ngentengaki resep Kanjeng Nabi nika mun di anak di penyakit amandel soro nyare kaju arok nika pun tudeuna atau tangkai sing ngode nika rebus ya atau apapun carana mun ki sampean ragu konsultasi kade dari rumah carana untuk mempraktekkan nikah. Ya, kemungkinan nika menurut pendapatku le kemungkinan pun tudeuna sing ngode atau rancan sing ngode pas rebus engki lumrana biasa nak asam ponahan. Ya mun kaju kering kan tak mungkin. Ya nu mah kan tak kira ke obat tak mungkin. Gini kan ponahan. Bode saya tadi bode saya yoper, bode saya ke wewangian nikah. Nikah termasuk tanpa dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpada sehat kapi, mentar sehat aja bagi dari penyakit, saya sakit mentar sehat. Amin Allahumma amin. Bab wad'ir rijli 'ala al-ukhra. والله أعلم بالصواب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا وارزق الكل حلالا دائما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد ربنا الفاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب أبر وبرسوسا وأهل بيت الطيبين الطير وأزواج الطيرات أمتي المصاب رسول التابعين وبإحسان يوم كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب بر وبرسوسا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الأبارس
قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر قطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول إمامهم المقدم زين الحبيب عبد الرحمن السقا وولاد عمر مهضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى الحبيب علي كويتان وحبيب محمد بن طار الحداد والحبيب عبد القادر توبان والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة بوتي والحبيب عبد الله حداد سانين والحبيب حسن بهارون الحبيب جعفر بن شيخان سقا والحبيب علوي بن سقا قبو نقوم والحبيب عبد القادر بن سسقا والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه ملام والحبيب صالح بن صالح حميد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار سرامبي بنونgan ثم إلى روح كي باه نور سالم بدوكاتون باه هاشم رافي بدوكاتون ثم إلى كي هجي جاسم نور سالم وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح كي هجي عبد الله محسن وزوجته كي هجي عبد الحالم جاسم كي هجي معروف عارفي وأصولهما وفروعهم ثم إلى رسول بهذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشوا من رحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية نغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا يسهل مطلوبنا يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا يكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بكمال محبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء والاقتداء به وبسلفنا الصالحين وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير والاستقامة وتجعلنا من شر الضير وأهل الندامة الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في شعبان بلغنا رمضان عينا في على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع ذنوب الآثام وعلى ما سلفنا صالح مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوه طلبناه وعلى ما قصدوه قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة.